Atag importansya aning among advocacy. And this song, our next song is called Ayaw Naghilag. It's a comfort song sa among mga katribo, isa mga depressed, stress o gud sa pamaganing giagihan. Hope you can find comfort ani nga song. Goes like this. Di na gyud mabalik ang tanan, luha nga nahulog sa imong mga mata. Di na gyud kabayran ang tanang kasakit tungod sa mga alaw na wala. A celebration of pride, purpose, and passion. O Caraga Music Corporation is gearing up for their first ever solo Bisaya concert titled Bagani sa Gugma this coming October 24, 2025 at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. The Bisaya band expressed their heartfelt gratitude as they reflected on their journey and what it truly means to be O Caraga today. Sa tulad anay, wala ko na balaka, wala ko na ingon nga na-excite yun to the happy lang gyud ko ngano tungod kay kung ikumpara ninyo asa mi nagsugod kung asa mi karon dako na kayo nga kadaugan para sa ako o para sa vision namo sa among maambag ngadto sa Bisaya music scene. Hailing from the Caraga region, Bisaya trio Kenneth Corvera, Adam Corvera, and Sherwin Foguzo are known for their soulful storytelling that beautifully celebrate Bisaya culture, identity, and pride. I play guitars for O Caraga. Hi, I'm Jeff Escarda. I play the keyboards for O Caraga. I am Clarence Mungado. I play bass and I am P. Lopez. I play drums. The upcoming concert is described as more than just another gig, a purposeful showcase dedicated to uplifting the Bisaya language and celebrating the creative spirit of Cebuano artists. The band shared how their journey with O Caraga opened their eyes to the richness of Bisaya talent, proving that local musicians deserve recognition on bigger stages. Naa ang mga talent diri sa Cebu. It's another hub for creative industry to look into, to invest more. Kay daghan og mga talented diri, dili lang O Caraga, daghan. You have Hometown Kids, Jimmy Rix, Ken Charcos, Joseph Gara, Wunggoys, Lourdes Maglinte, Kurt Fick. It's a hub. That's why hoping for the best nga next year or years to come, we have our own Bisaya Music Festival nga as big as Aurora, as big as any other music festival sa gawas. Na-realize na mo nga with that goal, kato nga dream nga mag-concert, dito sa namo na napukaw among kasing-kasing bitaw nga it should be kanang dili ra gyud siya concert nga kanang money-making concert, but it's more of a cultural movement nga ato yung itagaan og pride, ato yung pasak-on ang value sa Bisaya kay kung wa may nasayo, I think this is the first time nga first solo concert nga Bisaya siya nga gi-perform og mga Bisaya, gi-produce og Bisaya, self-produce pa gyud without the help of any big labels, no. Wala may machinery, wala may network, wala may daghang resources, funds, wala may ana, but nagkahiusa mi in sa usa ka vision, usa ka mission nga i-elevate ang Bisaya. Bagani sa Gugma will feature over 20 songs, a full-blown musical experience that includes tracks from their albums Bagani and Waisukod album. Self-produced under O Caraga Music Corporation, this initiative marks a major step toward professionalizing the local music industry and creating a stronger platform for Bisaya artists. Para di mi tan-aw nas banda or banda-banda lang, we register it as a company. And by registering it as a company, we pay as any other businesses all the taxes as well as the permits, etc. Ipatuon ninyo sa office na ami business permit from the mayor. Panong O Caraga Music Corporation ang ni-back up ani kay it's
it's Okaraga itself. It's a self-produced. And we wanted nga ang vision straightforward. Wala bitaw halong showbiz. Yan na siya. Naaga po yung mga nakita na ninyo nga among buhaton gamay. But most of it kay mga new ideas. Kay naamong gud ang pressure sa kanabitawng o ganahan magkamo elevate ang Bisaya. So ang among kon kinahanglan elevated sa ng performance kay daghan mga mutan-aw ani nga nakakita na namo pod. So ganahan man sila something new. So mo na elevated ang performance na mga surprises and tukaron na mo ang duha ka album. Ang Bagani o ang Voice of God album. With their third album already in the works and plans for future tours, the band remains steadfast in their advocacy to keep Bisaya music alive, powerful, and proud. Gearing up na pud gani mi para sa mong third album. Yeah, kaning third album na mo. Early pa kayo mo announce pero yung third album na mo ni mong alter ego. Itong mga bugoy nga side, mga kiat nga side, diha na mo ibutang. Yung mga kanta nga dili expect sa mga tao, diha sa third album na mo ibutang. So kaya ang first and second seryoso naman pero ang third kay expect the unexpected. Hi, kami ang Okaraga! Of course, among mga katribo sa tanan, saya speaking people, hoping with this concert, mas maganahan pa mo sa musikang Binisaya. Sa among mga katribo, magkita-kita ta sa Bagani sa Gugma. First solo concert sa Okaraga karong October 24 sa Waterfront Lahog, Cebu City. Yes. Kita ta mga katribo. See you. Bagani sa Gugma is more than a concert. It's a cultural movement, a heartfelt call to embrace and honor the Bisaya identity through the power of music. This has been Jeeper Largo for My TV Cebu. Doon ako mare, baby, ay nalaglakaw.